Bismillahirrahmanirrahim. Da li je dozvoljeno da čovjek traži da mu se uči rukija ako nema potrebe za tim, nego je samo čuo da se nekim njegovim poznanicima učinila rukija, pa on treba... on treba to kaže da proba. To su te probe. To je taj cirkus koga ljudi izvode danas sa rukijama. Šta je? Kaže, ništa, idem da se testiram. Kako testiraju? Testiraj se prijatelju na noćnom namazu. Ustaneš u 2 po ponoći, abdesti se ladanom vodom i testiraj se. Vidi se kakav si. A nemoj se testirati učenjem Kur'ana. Mi smo danas u ovo vrijeme se je pojavila pojava koja nije bila poznata našem selefu. A to je liječenje svako bolestan, svako ima džina. Nema čovjeka bole, dok nešto mu vidiš, kaže, ima kaj nešto, imam džina. Liječenje je bilo u vrijeme poslanika, u vrijeme ashaba i tabine, nakon toga iznimni slučajevi gdje se je dešavalo da se neko liječi i tako dalje, kada se potvrdi nešto. Nema nikakvog testiranja, jer testiranjem sebi čovjek može nešto upsihiti i onda da se ubijedi sam da ima nešto i tako dalje, da oboli čovjek na psihičkoj bazi. Ne. Nema nikakvog provjeravanja, nema nikakvih testova, nego čovjek kada osjeti nešto, da nije u redu, uzme sve dunjaluške uzroke, esbabe, da to riješi i ne ide, onda čovjek ima pravo da se liječi. Reci. A dobro, u kakvom vaktu živimo, dobro smo i kako. To je normalno je to. Pa, znaš kako je, ja ću sad reći. Čovjek uđe u islam, uvedeš ga u islam 2-3 dana, počne klanjati, samo musliman, samo izgovorio šehadet, faktički se vratio Allah vjer, kaže ja imam, kaže džina. Pa normalno, šta je prije toga bio? Po diskotekama? Halali, brate. Čovjek kada je bio po diskotekama i kada je hoda lijevo i desno, ne mora znaći da svaki čovjek mora imati u sebi džina koji ga vuče. Jer su mušrici primali islam i ulazili u islam u skupinama i nikada nije preneseno da je nekome od nje Allahov poslanik učio rukiju da bi ga izliječio. A nije širk njihov i kufr u kome su bili i sežda kipu, nije bila gora od diskoteke. Hoćete kazati znači da ima u tome pretjerivanja. Da ima ja znam, shvatam da čovjek može biti u dalaletu i da uđe u islam. No međutim, nije nam preneseno selefa da su tako radili. Ljudi u skupinama širili vjeru, ulazili i Furs i Rimljani i svi ulazili u islam, ali nikome nije ušla ruka, nego uđeš u islam i bivaš musliman nakon toga. Allah.